Meghalaya Aero and Adventure Sports Association mintagasngi klaytho bakani kinhon kadon gajingtmu ban penkiu ya jingialeh kai pynher liengsuin ha jylla. Habakren haginong tho kot kubor u President Jongkanik Association uba Desmond Nongklau ulai tho bahangni hakasi jaintia kidon bontli kijaka bala ban pelong ya jingialeh kai pynher liengsuin kum ka paragliding ballooning bat kiwei. Ulang bakum kini jingialeh kai kin kring ru ikinong jungok kai perthai shikini kijaka jongkari khasi bat jaintia. Iya, dia untuk dia long dah jingkua jungak untuk kiwak ngakhat ikipolok benabar bagi pilot kiwan sini Meghalaya. Dengan ilang kai kisah sorasi ikan. Jadi perlu kiwan kai sini ki orang ayah si kai di kijaka ngapit kijaka yang ki kalau very perfect nam taka pada gliding ke. Jadi film sedang mendek no gini kijak sport hari ni Meghalaya yang pi ini nyarap iki nyakut kiliang. Jadi kalau kalian ke training any part jumpa ikut pada gliding yang tam nyarap. It was 2.5 years ago. Asnam steng mencuakai. Dia nang tak pada yang sedang menuat Facebook pilot sedang ke Meghalaya di kena kasih lajong. Dia mentak yang tangi sawan yang kendu kini kena yang kendu itu kami jovial tinggi sedang ya keren tinggi sedang kendu susu kini kiba yang ni kan. Dia amtah minyak sedang aku ke tim minyak. Dia promote kini adventure sports, aero sports ke Meghalaya. Dia kapal mata ni perkat benda tentang paragliding. Nang di sini pengilak balik ki ballooning, pengilak balik ki skydiving, ki hang gliding, untuk kencar ki sports pada ki aero sports kan. Di tentang ikut ban promote ikini ki jingialeh kai apa ke Meghalaya ni. Di sisi anda kalawan ki paraglide ki aero sports. Saya kemat ke tourism automatically kalau ki susu kan. Di tentang ki kum ki jaka kum ki nongjorong diberi kimju hamlet han situ. Kim kampat da paunam de jinglet jungi kalau long viral ibri mentabar khai ku amle chnong jrong te kanu jaka pangile ni islang ban flying islang ban hair ki jaka takamat automatically ke tourism ke mutu area kala demand te kala iyo di mata na ki biang kisnong bod ki la khat ini ali se on pe ki jaka jungi ki jaka kum stage po maulendap dingi situ ru ki biang ha ki jaka ban la paragliding kan nyarap sibun kan ikili ki kena kemudian rekam dan jam ki kuat one training menyarap ki nam tak training te rasa ski adap kini ki course yang ki training courses ki ala ban kamai ya kerja ketua ban injala tu kan hakaju ketua hakasnong lajong itu ki kena snong ban tu snong ile kini ke paragliding automatically tourism tu ke area kalaki kan ikum kini mentah ikili ki ba ese takadau long ngaruh ngadon long dekat bagi ban kyntiew ya ka sport ko jaka yang Jingialeh Health di lembah kan ni ke jingdon kan ni ke press conference kalau kila itu ikini ki pilot kini automatically kila ala ban kyntiew nang ni sedien kan sports bade ko kasnong ki kontak itu ala ban kontak ikini kila ban pe ki sports kila kini kila diving river diving scuba diving ibun ki jet sports ki jylla e kunta long tapi la ban tahun ni kini rukil akiu ke jaka yang ki asyik is really beautiful ibun ki jaka ki betana tanat ki garo hills ibun ki jaka betana ti hakata kan nomor niyam ke ban kyntiew ya ka tourism lembah sports ke jumi ni lawan sausan ki jaka maulendap anong jorong di rapleng di ladum stay ni lawan madan rapleng ni adap le aku hapo nongjong adap le hapo maulendap ani hapo jandam ni adap le stu ini hab lagi soal West Coast Hills, Jingialeh Hills. Hantar ajan Shillong lu kadang hapo ajan Jowai, hantu lu kadang bercakap berjule. Ini kita hanya seorang ham di babiang bercakap, kadang bercakap babiang. Nama balik siapa pun select ya kan ke paragliding site, ya ke take off site, pada ke landing site. Tadi bandon ke route connectivity. Nama untuk take off na ujurang ulum, dah hias ni siapa. Tidak ada kandan kerja ba kyntiew nang tinap po sa Shillong long pinhap kiyo da kajat kalau ka bajin jari pinhap kiyo ki kenta tidak ada kandan po ka road connectivity kamot kasuk te ka kalau connected kasuk ke man ke ya kali kawan te kanong Shillong is one of the kalau ka biang ba kerja kana marbalik pot lang kito ka landing site pila banyak da kakali nang tina Shillong support te long ka bahari takada long kidon ki criteria bang hab selected te wind conditions ko digaway kali air kim sula man si angan pe kerja ka kabiang yang kamla man long da mereka ada study ya ka air ya ka connectivity ibuan ba ki benta bang ihap le kana mangitip makani kerja ka long kabiang kita one ki experts kin man
certified kani kita ka pajang dia how benai mentah bis November last week in so one ki expose jumi in so khot lang ki official na state government in one in dan bentalang ban certified but system bala lepet ki expose in certified ka alang documented itu brok we state apa provision ka ala kan kami ba pek kani ka jaka kalong kababiang ka paragliding ki sponsor hindi tang naga government ni pan po ki company ki sponsor kinta kan po ki central government na CSR ki sponsor dari na state government ni ng kami hon ki Arab namang ilang sedang ko ta kami ilang kwa kan ki Arab kam tam nam ta kadika championship na mabali katu kan kyntiew ya ka sports jumi di kanika sports jumi pada paragliding kan lang recognized by the Aero Club of India kan. Siapa kalau recognize itu kamu nak lah benda championship, tiba na kau long international championship, national championship nanti betul. Itu insurance free insurance namun lagi itu trainees kebenaran lingkong ya. Dia kawai itu kadai kabastunat bah kini the first batch of trainees from Meghalaya itself kebenaran train apa Meghalaya. Kita kita enroll dia lagi akan ikut training kita ibadah dok mah. Yarap namar ba hakani ka sport kinam ki doktor ko bandon ko ba shu ja kan ko accident ni kunta teban ya hak ju ko poru ko insurance ru ni na mari ki trainees mo wan shu ja accident japa ko no am te kala dan ko insurance cover ni la long well prepared ko ada malum ni don kam shu ya ka jing yarap ni tidak kini hi in train to kan tapi hak ju ko por de ki kena ki bela train nang ni Deki lah bet lah biang kita lah benda secara national level championship bagi ni compete hantu bak international level also. Di kalau kayak ini kaba slow tenak enam tak ri ke jumi makan kiu hak alor kan ika nurib ni sports paragliding ni. Ya kaba mata tingin I bet kan ika ground handling long basic baru kan kita yo tam entah.